KUEFA Euro Hajar Arab kelas sedang menemen hakapor Qatar sidang kajing lekai kelong hapadang ke Germany Persia ya ke Scotland kate kajing lekai kepada ke grup E ke Germany kalau penlimno ya Scotland the sun lah ke way kaminit ke kong E limba award sulayo penki jar kong E na ke ri Germany bad kaminit ke bakat kendai musiala kaminit ke bakat kendai bat chua bat kut ka kelas step minit ke basausan plus iwe extra time layo penalti da hawat bat hadu ke bakut ke kelas step nagalyang ka Germany kala mantam lupa dalai lah not ya ke Scotland hadin ke kelamit pade ke jelekai ke balaya kaj bah hapdang kite ki artli kiri Henry tang minit ke bahre popra nagalyang ka Germany kala yo tebyang sesigol lingba Fulkrok minit ke Bahri Popra tang bawa la katang i lengba ke Cintresitom jongka Scotland kala yele teng barah minit ke Bapra Punyo leyo ban penki ya kejar lingba Urudiger minit ke Bapra Punyo lingba ke on goal tang bawa la kata nagalyang jong ke Germany kam siamla du mesim setia Henry kleyo ban tebyang ya ke goal minit ke bakandai po plus lai extra time te kumda hado ke bakut ka cing yelekai yu ban na kaliang ke Germany ke tam ya ke Scotland la ke way te kumda yu ke cing yelekai kalong sisa ke itanat hado kata-kata te kumtam sibet pen yu ya ke cing yelekai hapadang ka Hungary Persia ya ke Switzerland hakapor Henry Sitang kajing lakai kandai hak stadium Range Engineer Stadium kapor hakapor Henry Sitang pila ban page hak TV lani pila ban page ha ke mobile ru pila ban ya kajing lakai UEFA Euro ar posaute mano ban yura ya kanam job how news nam ar jarapsau nget baki kitem kide kitem kiba Kleinbor nadu ke Germany, Spain, Hungary, Switzerland, Italy, Poland, Netherlands, Slovakia, Denmark, Serbia, England, Romania, Ukraine, Belgium, Slovakia, Australia, France, Turkey, Georgia, Portugal, Czechia, Croatia, Albania, Germany,